Bainaka especial, especial ba Timor Post, especial ba Mahotu. Acompanha programa especial Loro-Loro e a televisão Timor Post live streaming. Timor Post sai janela informação da Mahotu. Loron diak maluk harena di televisão Timor Post, tanto ya relaro nomor syara lior. Hamutu ko hau, lita zebelita, iya programa Bainaka especial. No bai desan ohin ita sedada lia hoi tene Bainaka ida. Nebese kuliah konaba assunto o direito trabalhador doméstica. Ita hatene katak serviço trabalhador doméstica hanesta parte ida serviço ida nebe importante lah halimara basa sira bela hakaman fila fale maluk feto sira nebe durante nesse serviço halo serviço ia público mas dala barak e malak considera maluk sira nebe serviço ia doméstica ninian tamane ita bela hatene clear unsa luta baya organização feto nebe durante ne serviço makaas pode halo esboço leida by trabalhador doméstica ninian. E itania studio marca na presença Bainaka ida Husi organização Working Women's Center Timor-Leste e diretora Ricar Pascuela. Bom dia, mana? Bom dia. Bem-vindo ao estúdio televisão Timor Post. Obrigada. Dia kalian mana? Au dia. Okay. Sim, hanya senita ko tuh hata nekatak organização WWCTL. Hanesan organização ida único nebe luta baya direito trabalhador doméstica ele liu baya feto maluk sera nebe durante ne halo serviço ia doméstica ninian. Kari kita bela explica ituan luta nebe husi organização ida ne halo durante ne no tambah sama organização ke be hamrik ele luta baya direito maluk trabalhador doméstica. Faz favor. Dia, obrigada ba oportunidade no tempo mai hau hodibele hato informação itu ang kona ba minha organização WWCTL hari hahu si tinang rihung ruasan uresing ida ya tempo na ba início kedang ami luta ba proteção trabalhador feto mai be tau prioridade liu ba maluk trabalhador doméstica. Atividade na beke ami halao, ka programa na beke ami halao, maka hanesang advokasia, oinsa sira atu iha kapasidade, hasai serne kapasidade ba liliu ba habilidade moris niang. Ami organiza no mobiliza sira, oinsa para sira bele luta rasik basiranya direito. Ikus liumus ami fo edukação não formal da basira. Oinsa prepara sira tama iha ka acesso iha campo de trabalho itaniang. Weng hira primeira vez ami hari ami hahu uluk ho pesquisa ituang iha dili. Nebeke ami hatene katak iha dili ne trabalhador doméstico ni presença iha, mas be sempre taka husi atenção pública. Dalam rumah quando ita hasoro sira ka ita ba visita uma kain ka ita ba visita família, ita hatene sira iha. Mai be sira deklara sirne ang hanesang membro da família, los trabalhador. Antang weng hira ami halo primeira vez pesquisa iha dili larang. Dificuldade atu hasoro sira sim, ami hasoro. Dalam rumah empregador mak lakui, ami atu dadalia itu ang hosira. Dalam rumah quando entrevista ami hato perguntas rumah, empregador tem que toria soring, para sira bele hatene, kari kiha ami hato perguntas na beke ladung apar hosira ni situação. Então kalau ita hasoro kedang ho sira empregador, sira sempre bilang kata ai dane ami ni membro familia. Mabe tuir ami nia hatene, se wanghira nia la iha liberdade atau sai baliur nia la iha tempo bania ang rasik depois fulfulang nisimo osang tanto nominal bot kakik ni nia tama kategori trabalhador tama dalam rumah husi idanemak hakesi nia katak nia tengki halau servisu ya umalarang antang husi idane ami komisa tama door to door halau pesquisa door to door. Ia naba tempo naba ami consegue foti sampel dados na atus ida trabalhador doméstica ya dili. Ne inisiativo rasik na beke ami halao.
Husi idane, ami começa a convocar una encontro regular primeiro, Hosira. Ami hatene kada la fácil, tambah trabalhador ne ia tipo rua, trabalhador doméstica. Sira hela ia larang, nomo sira hela ia liur. Antong basira ina nabeke hela ia larang, ita tu hetang lisensa katak sira partisipa atividade liur mus susar tebes. Diferente ho sira nabeke badader fila lokrai, sira nia serviço ne claro ona. Sira serviço segunda, sabdo remata, si dimansa segunda makba fale. Agora sira de hela larang ne, sira ni situação lah nesang. Sira serviço baseia ba necessidade empregador niang. Dalam rumah sira atu horas descansa ba sira mo sira tengki heng empregador descansa uluk telai kalang niang ne mafoing sira bele hetang descansa. Kalau deder sira tengki esforço, sira tengki hadir uluk telai. Prepara buat sirne molok empregador hadir. Antang husi na ba, ami começa convoca ona encontro hosira, husi encontro regular cada fulang niang. Ho objetivo katak sira bele share ba malu, sira nia experiência serviço. O insa para ita atu guia sira bele hatoo sirania Persija kaluta hahu idane WWCTL começa a criar ana trabalho advocacia ida na beke inclui husi sociedade civil, inclui husi sektor privado niang, inclui husi parte trabalhador niang KSTL, nomos ho sira nabe mak ami hatene katak sira hasa pessoal individu. Lebih hakarak tur hamutu kita tu hareba questão idane. Husi inisiativo na ba ami consegui prepara draft duni submissão pada kida baseia husi itania lei laboral na ba. Itania lei laboral na ba iha artigo 2 ponto 3 ia na ba menciona katak itania trabalhador doméstica lei ini aplica ba trabalhador sektor hutu-hutu. Mai B iha ponto 3 sira deklara valia na ba katak trabalhador doméstica se regula iha regulamento spesifiko ida, ketak ida. Antong tempo na ba ne kan lei do trabalho itaniang net. Salah ne ia be ia 2012. Antong hing tempo naruk. Agora presença sirniang hetok barak. I kusliu wenghira ami halo aktividade iha município, ai aktividade na beke ami Persija halo aproximação atau lokal nomos ho comunidade ya naba sira mos deklara ona kata sirnia uang ka sirnia subrinya sirnia aling sirnia fetong barak mamai serviço ya dili sira migrante buka serviço ya dili antong konsertanya sira mai serviço ya dili weng hira kondola hetang ya sektor formal sira tama ya sektor non formal hanya trabalhador doméstica antong husi naba ami começa exigir ona li husi kampanye kikuang hahu primeiro ho kampanye serviço justo. Ne ami tamasai kantor tamasai uma ho di fohonoing tamasai suku ho di halo hasai sensibilização comunidade niang konaba assunto trabalhador doméstico rasik. Trabalhador doméstico ne saída. Ho di sira bela iha conhecimento ituang. Depois desculpa. Mas ita kuliah tama sa oin mana mos menciona kata trabalhador doméstico ne saída. E karek mos ita ne publico se do katene saída ma trabalhador doméstico karek bela be explica detalhe. Ai lost tu ne. Trabalhador doméstico na pessoal tanto feto kamane nebe ita emprega ya umalarang hodi bele hatutang ita nia serviço balo. Nia serviço maioria maka hamos umalarang ke umah liur. Hari labarik, hari makatuasferik, jardineiro, teing, fase ropa, sira bele compras, sira fase kareta, ita emprega sira hodi bele halau serviço nebeke ita niang serviço lorong-lorong, maybe ita foto tela falibania.
também ita ia atividade sira seluk, ita ia preocupação sira seluk ya lior. Jadi trabalhador doméstico, né? Ita hatene katak maioria feto. Mas mana mos iya. Nabe wengira quando hawa tu temi katak presença mana iya kalai. Mana iya. Mai be sirania condição serviço dia kituang. Baseia pa pesquisa na beke ami halao iha rihung rua sanu resing hitu. Trabalhador mana na beke hetang emprega usi sirnia patrão ke empregador. Sirania osang sirasimune uhing lorong kedang direta. Depois sira halo serviço claro. Tama sira iha negócio antes. Negociação antes. Tarifa serviço seri-seri mania tu halao, oras tama, oras sai. Abang nila tama antong ohi nila simu osang. Abang nila simu osang. Berua ni tama fali ni simu osang kedang. Ini ada casual date. Casual date. May be nini ang serviço diak. Agora quando feto itania fraqueza ita ba itani trabalhador feto liu basira na beke mayu sidili hanisang how informa det katak itania presença trabalhador doméstica ia dili ne quase 50% resing neng ne mai husi município migrante hatnu husi ida ne tolunu resing 5% ne maioria mai husi município Armera nomo susu ekusi. Antang maluk feto na beke mai serviço ia dili sira la iha informação kaleang sira hatene sirania direito maka saida sira hatene katak sira katang cumprir la sira ni dever mafuing sira simu sirania direito mak sira hatene mak osang nedet osang kada fulang ne mak nedet atau direito sira selo kona ba licença sekarik nia moras kona ba iha buat seluk na beke nia persija Telefoto licença lorong ida. Lorong ida kan nia lah hatene ida ne. Nia so hatene kada ohing la tama abang ni teng kita kavali tama. Maioria barakan sana. Depois ne contrato verbal. Lali husi escrita. Antang husi presença WWCTL ami começa dudu na socialija na o insa para atu bele trabalhador doméstica ne bele hetang sahihansa trabalhador formal hahu ulu ki kuang prepara contrato de serviço. Hansa ohing primeiro ha menciona kata WWCTL halo atividade ida ohing educação, advokasi, organiza mobiliza, mas be ida amimos hansa facilita sira. Facilita halo ligação entre sira ho patrão ka empregador, depois ami facilitamos contrato de trabalho. Jadi iha hira iha amine iha quase trabalhador hamutuk atus ida walu nulu resing rua ne iha ona sirnia contrato escrita. Arquivo ya ami wenghira kondunia lakoi continua ona ni informa empregador informa ami antau iha mudança bebese karek di continua antau empregador se informa fali me ami kata sirase continua emprega alin fetoneka mana fetone o di continua serviço ni umalarang ne processo primeiro ne beke ami halao depois ami facilitamos mediação sekarang musuh problema hosira nia patrão tuir itani hare katak trabalhador doméstica geralmente sira ladong iha hasoru problema oing maioria problema durante besira halo serviço ia besernia patrão problema nebe mosune mak problema saida maioria problema nebe mak husune konaba falta comunicação depois sirania tratamento basira condição serviço liliu konaba quando ohinsa ni atu acesso ba iha balu empregador balu ni atu hang itahang mudia hang kalang hanesang ya patrang balu lai ketak pale menu tem que be diferente dalam rumah siraniang hamanas modo ida be restu kalang niang ka trabalhador ne rasik hasai sirni osong di beles kosa sirni hahang ketak ida ne ida iya trabalhador balu ni lori kedang ni hahang usi umamai mai ne ida karua la oso tu kedang
ia trabalhador balu, nia cria komunikação dia, com nia patrão, tanto patrão feto, tanto patrão mane, então nia hasa bebas. Patrão mata bisu idane, ita hanesang hangkalang, hang mudia, hanesang hoto. Tapi ia balu lah hanesang idane. Ida tang tratamento, ida tang masih rahetang biasanya husi verbal, dia fuang. Dalam rumah, desculpa karika siratolo, ko nervos, ia buat rumah, patrão ni uang halo salah rumah, depois sira kesar, tau salah ba trabalhador nerasik, antang ni tengkisimu. Ni halo servisu rumah lakona patrão ni larang, kala latuir patrão ni gosto, teing rumah latuir antong tolok. Sempre ida be, kesha mehato ami asa verbal, mebe itania hau aprecia tebe si tani maluk feto sira, lili tani aling feto sira mayusi munisipio kamana sira ho pasensi duni sira continua serviço idane. Idane mak Kari idane tama be kondisi ekonomi família. Kondisi ekonomi mak obriga sira para sira tau atu lakong serviço. Kono sira buka falicia luk ne susar basira. Net hasa we buat ida karik atau hakesi sira onane makidane ona. Jadi hasania lah iha informasaung antong wangira hetan tratamento lah dia ni nonok det. Satang makondo ni mai ni familia hela dok. Antong ni tengki nonok det. Ikus maimus iha trabalhador balu mahetang asang bisiko husisirnia patrão. Trabalhador balu hasania hetang asang sira makaas ona ni sira kuliah. Sira defende sira ni ang. Kuliah sai, sira langsung kontak tu nia membro familia rumah, informa hasane fotinia nia sai kedang. Maybe ia balu lai, abang hasane mafeng ni kuliah sai. Hasania ni simu, ni rai, hotu lai, abang mani feng buka dalang. Conforme aproximação nebe huse parte be, o setel halo hosera ne idane tambah sai idang. Idane maioria ne tambah sira halal serviço dupla. Depois ordem de serviço los mai husie maida. Membro família selo ke. Sekali kita hela ho itania kabeng itani uang rasik, konserte jani serona husi hau, lai husi hani kabeng. Mai be kondunia família ne hela tutang, ho aling karika, ho tiante sobrinha karik, antong nia turona ida nebe. Dalam rumah dia começa halau serviço hasala tuir tarefa serviço nebe ke sirafo, ne ida ne vai langsung ida ne. Mak halo problema, musuh problema ne rasik. Mebe tuir aminia serviço durante ne hamutu kosira aminia acompanha hosira seksual mus iha. Mebe ansane mana mengira quando acontece ação sexual hosirnia patrão, itania trabalhador e tempo na bane sira decide sira subar. Alai fila basir ni município. La kuliah sai. Wenghira amirona ona ita bafating ita hasa karak atube hasoro nia para ita fasilita nia lori nia ba umah mahong karik ni persija asistensia rumah antang ita akompanya nia ita bafalila iha ona siraba munisipio atu hasa siratu kuliah sai deklara katak hau sai vitima husi abuso seksual. Bela abuso seksual, bela assédio seksual. Sim. Ni sirla berani. Sira saya hasa ya gestur sira diang ne hasa tratamento doming dia niang husi patrão basira. Jadi sira la tama idane hasa kategoria la foti ba questão. Mebe quando hasa makas ona to hasa ising rua antong ne ni fila. Isin rua iha mos durante. Ising rua iha mebe ni fila, me haula bele deklara sing nia decidi fila antong ami wengir ami kontak tu falinia ni nomor taka total kita label acesso na informação sini. Informação significa Koto. Antong wengir ami halau fali atividade município hanesang iha ermera tambah itare persentase sira migrante trabalhador domestic mayu si ermera ne barak. Sep suku ya naba wengir ami asoro atore lokal ami explica kona ba atividade nebe ka ami atu halau ya suku nebe ka ami identifica ona. Ne mau feng sep suku dia, ai mana, afinal iha organisação tau matang ba idane, tambah aminia komunidade, ba serviço dili nune, filamai nune, sai problema.
Dalam rumah kan quando sira mosuna problema iha komunidade antong tengki sef suku tung hutu para bele tu resolve hutu problema sirne. Idaneu jadi wenghira mihala aktividade munisipio Ermera, Likisa, Aileu, Ainaru, Kovalima, Manufahi, Manatutu. Signo munisipio hirag nene cobre hoto tia Sim, no STL do. sim. Nomos ekusi, antong ami tengki esforço makaso di hasai ulu consciência husi outra local niang. Aproxima uluk sira lai, ori sira bele entende di dia assunto konaba trabalhador doméstico. Jadi wenghira quando sira nia ema ka komunidade pila mai hor nirona problema na beke nia ema hasuru iha dili ni bele hatene na hoti asang seda ni bele hatene dalangona lato iha nedet husi resultado pesquisa ami nomos husi mini kampanya konaba serviço justo para trabalhador doméstica. Primeira vez ami organiza lorong mundial ba trabalhador doméstica sira iha Timor. Primeira vez ne iha tinang rihung rua sanure sing hitu. Ya tempo na ba wenghira ami komemora lorong idane ami rona tiana rekomendação lubung husi itania estado ya na ba CI itania agência internasional sira tanto UN Women tanto ILO IOM muso draft husi safope na beka apresenta draft regime jurídico para trabalho doméstica. Ita kuliah kono ba draft nini yan. May be molok tama ba draft nini hawak ra puso det kono ba tambah ohin mos de hambe itane malok trabalhador doméstica balong be assina contrato. Kata contrato ida, contrato formal ida ho serne patron molok sira halo serviço. Agora o isa ho salário ne be sira simo. Será que serne salário ne baseia ba be salário mínimo ne be governo posai? Ou de salário que kita tambah itu mau satu nekat realidade ne iha salário de besar simo ne lato otan salário mínimo ne iha agora ida ne oisa iha galat balu to agora sei na paten simo be mínimo husi salário mínimo ou salário mínimo sir simo ou balu mos liutan ida ne sira na be mak hetang serviço la liu husi facilita husi WWCTL iha balu mas simo salário di bawah 115, maybe iha balu sira como sira ni capacidade luang sira hatene ona matenek negócio, antong sira ni salário di atas 115, ne 150 baleteng ne iha. Agora sira na be mak facilita ho ami ita atu assegura katak sira ni direito hetang hanesang ho trabalhador sira seluk com certeza. Wenghira ami facilita trabalhador doméstica, ami sempre temi katak siramos simu salari hanesang 115. Ami informa antes uluk lai ba empregador. O de nia bele iha conhecimento e nia bele tetu ho nia rendimento mos. Nia hetang ne quando ba ni selo 115 ba trabalhador domestic bele kalai. Hahu uluk idane. Jadi sira na be mak hetang fasilita husi ami tengki temi uluk 115. Serne gaji primeiro. Depois depois fulan tolo fulang ning conforme patrão harediak empregador harediak hakarak amenta ne ami agradece. Bele comunica langsung. Salário na be ke sira simun direta basira. Agora sira na be mak salário simu sida hanesang 115 itani salário minimum. Wenghira sira rona informação kona ba salário minimum sira começa halo na negócio. Rasik entre nia honi patrão. Sekarang nia diang anesang ida wengira ami ba visita ida iha ekusi. Nia mai fase ropa det lorong tomak ni fase ropa hikar habai hikar istri kabalu tokalang nia husuk kadang $10. Ohing nia. Se abang kontak tu nia mai ting antong ni husuk kadang ne $5. Setelah depois de ni hetang formação husi ami ko dapat salário minimum. Tama dia yang sa fofong wenghira nia simo contrato serviço empregador ne seludet $50 kada fulang mai be patrão se fos nomos mina. Maknena.
Então depois de Nirona fila fali husi ami 115, então ni começa a negociação que tá aqui. Tambah ni dia sera emprega haula os permanente hanya weng hira imi persija antong kono kontak tu hau mai fase ropa hau tau hansane kontak tu hau mai teing hau semalarang hau tau hansane tarifa hansane sira ia konsensia sirnya ang rasik ona agora sira ida yene seiha balu simu $50 seiha kita buat sana formação de educação de poblação e resultado de sim sim Hasa sarna consciência, sarna conhecimento, kata sira serviço lá nessa estila termo Indonesia deh pekerjaan hina ya. Sim. Bela serviço trabalhador domesticamente, serviço itu nebemos tadian mulia ya. Lian malayo dem mulia. Mulia. Tapi dalam barak nene itane publiku la consideran siranya serviço ida sira be considera kata sira nene la penting sir dia ngai layak digno serviço no layak digno mas realidade ne kata justru maserne be serviço umalar ne ida ne serviço toda ne da mas be hawkara husude liliu kona ba luta ba direito trabalhador ne nian unsama kabele siramos bele hetan vaza legalida liliu ba draft ou esboço lei proteção legal ba ia be maluk trabalhador doméstico ninian agora ne processo ne unsatena ne be husi parte be USTL até no envolve diretamente sim when hira ha continua fali husi ohing hawa hatete katak riung ruas anu resing hitu ami hetang apresentação esboço lei ne rasik husi safope hahu ida ba WSTL liu hetang suporta durante ne WSTL hetang suporta maka as nomos maksimu husi União Nete Brot Afida nebe suporta tebes ba prosesu luta ba trabalhador doméstica hahu yana ba ami convoca kedang cross sectoral meeting ami convida parte-parte nebe ke ami bele hatene katak siramos suporta ba prosesu advokasi nebe ke ami halao inclui sociedade civil balong ami hahuya na ba, ami prepara na supisão, ho dados susi resultado pesquisa na beke ami halau ia município hat. Dili, Manufahi, Dili, Covalima, Ermera, nomos ekusi. Usi dane mak saya nesang. Oke, idane baca de dados ba ami niang. Ho di ami bel hato supisão. Então, ami convoca submissão, kami convoca encontro, ami halau consultação pública. Ia novembro, será apresenta ia junho, ia novembro, sofope começa a halau na be, consultação pública. Então, consultação pública é tempo na ba, ia fating sofope niang rasik, ia presença mo sus empregador balu, nebe que sira sinte sabe, ai sidak la persija. Sidak tempo ba trabalhador doméstica atu bele hetang regula sira. Husik sira ne ami mak regula rasik. Bazia ba itania rendimento ka itania tempo da bane se tetu mo susi mudança ekonomia. Ididak família uma kaing lah hanesang. Idane mo sai questão hotu iha lei ni larang wenghira ami halo wenghira ita halo konsultação pública idane. Depois questão idatang makia be problema idatang maka konaba sira trabalhador da hela larang nomos hela liur. Aloja nomos la aloja. Idane mo sai problema hotu. Tama sama sirteng kisimu salário hanesang. Sekarang aloja ne nia simu fating, nia simu hahang, nia lasai osang. Idane mo se diskuti hotu. Sirla simu. Idane mo isa. Agora be diferente gala i salário né conforme be o STL nya hatene depois de idane ami hato aminia pedido hato vila fale submissão ami hatama basa fopene dala tolo ba equipa jurídico hodi bele iha consciência hanesang bazia ba situação real trabalhador doméstico rasik ihat itaniang dili uluk lai iya na ba sirabalu lasimu Antong ami dihang bele halo kalkulasaun katak ita baku basirania orçamento, fating, hahang, alojamento na beke nia simu ne. Nia exemplo det katak nia simu $25. Sekarik ni gaji 115 plus 25, konserteja ni simu 140 fulang ida. Ida ne ita bele relata katak oke ni simu 140 tapi $25 baku na ba fating ni simu 115 na fating. Agora sira ida be bamai ni
nia mak ita katakanlah hansa bahasa diang karik nia berkorban tambah nia simu 115 tapi nia tengki nia uhing lorong tengki gasta osang karik $1 baselo transporte publik kalau nia basic kantang nia lau aing tamane mau wangira kono ami fasilita trabalhador sira demanda o empregador balo mas persija trabalhador domestic ami sempre hili de sira na beke sira nia direção hela basic sekarik nia bamai mebe kono sira nia hela antong ami delega sira na be mai si município na vamos sai problema when depois de dala tolo ami hatama submissão consultação ikus niang ia sefope ami hetang resposta husi tempo naba asesora sefope niang ba equipa jurídico niang nia fone comentários fale ia tempo na vamos ami hato pedido o insa tu hatama trabalhador doméstica iha segurança social tambah ia tempo na ba segurança social começa a ona depois sira tahu na ba katak ba trabalhador doméstica ne facultativo det então ami husin na ba sebele incluímos sira ia na ba tambah sira bele hatene katak idane fo benefício diak basira sekarang kita inclui trabalhador doméstica hetang proteção legal hetang proteção social nis abang ba futuro secara tidak langsung dia kontribui ona ba itania desenvolvimento ekonomia itania nação ne positivo na beke dia kadang ne ida na beke asang dia tebe susi itania governo wenghira realiza idane agora idane be implementa dune itane maluk trabalhador serne hetang ona be asesona ba segurança social ne gala tenta ita aling veto ida maka agora sira nia registro hela maybe nia foti na ba hanesang kan ia kategori segurança social jadi dia makansa nia 10% nia rasik maselo usini osang fulang ne idane nia inisiativo rasik depois de ami consultação nomos ikus iha dezembro ami hetangana be draft ida be finaliza ona antong ami kontaktu falia sefope sira deklara mai ami katak okay leine ami entrega ona ami lori ona ba mekai tempo na ba depois mekai setetu incluímos revisão bali laboral itaniang hole fong tolo ina ba ia meja mekai ona depois mekai makse lori idane ba apresenta ia Conselho Ministro, baseia ba agenda. Proposta da lei sidak realiza na fating. Ihatinang rihung ruas sanulu racing ida, ami hetang informação katak GMPTLMOS ia esforço. Mebesir niang baseia ba projeto da lei. Projeto da lei regime jurídico trabalho doméstico niang. Mas conteúdo husi lei ruane quase a tuhanesang. Nia conteúdo larang quase a tuhanesang. Ami cria fale encontro ida hori bele hare cada artigo kondis kalai situação atual itaniang ne. Ami consegue hetang kontaktu husi comissão D hori bele marca audiência comissão D hakara krona ami nia opinião WSTL incluímos sefope. Ami mahetang parte mudia masih ada der sira rona tiana sira simu audiens husi sefope antisona tambah sefope ho ami durante ne lao hamuto i ami hatene kata prosesu neto NB antong mengira to ina bamus hanisang mebe hanisang ita hatene kata iha balu mo sidak bele simu realidade kata ita tengki regula ona ita ne trabalhador doméstica ita labele trata sira hansa atangona tambah tempo na vamos balu o sirania ne rasik sedang ne ami trata sira hansa família ne la os trabalhador ni mai atas em nome de sobrinha ni mai hamaluk hani uang sing hamaluk uang mebe nia la ia liberdade bania depois ita bot sira fo osang ituang bania ne tama kategori ne trabalhador ita emprega ona nia antong projeto da lei ne rasik ikus mai wenghira ami halo konfirmação ia parlamento hetang kaduka tama musurwa nah
depois de caduca ia foi ainda daukne ami organiza fali diálogo social mas foi declara agora ita tu haretok sekari que inisiativo dia TBS atu harmoniza proposta na projeto de lei ne então dia kritang tambah presença trabalhador doméstica aumenta babebek sirne presença aumenta babebek dados na beka ami iha trabalhador doméstica la osdet sira na be makho limitação educação det limitação capacidade det lá ita ni além feito ide sira escola universitária sira wenghira sira persija osang atu sira escola sira me kontakto amin kusu ami ajuda o satu fasilitas sira mai be ho kontratur na be ke tempo badak anisang fulan tolo det ka fulang rua det ka ni iha nang hira significa durante nene be bang hira quando itane malok balo ne be hakara kalau serviço ya be vida doméstica ninian ne tem que lihusi be OSTL dune bele sira bele lihusi ami ajuda fasilita e sira bele buka rasik mebe buka rasik deklu ita buka la nia hetang la informação antes mani buka rasik quando lihusi ami antong ami anota depois mami kontakto empregador ami hato hela nia be di pedido ne requisitos ne kata trabalhador ne karang serviço mebe ho tempo badak tamania nune nia apresenta ne cartão escola ni ia sucesso além feito na hira ne beke ni bele remata escola li husi serviço doméstica ne beke hetang apoio máximo husi nia patrão empregador ne ngro tanto feto nomos mane ni iha município ne be durante ne usa barak liu jasta ba serviço trabalhador doméstica ne além de dile ne karek município seluk mos iya bazia pesquisa amin yang haturu kobalima iya barak siramos uja trabalhador doméstica maybe mayoria siraniang ne idade mak 15 baleteng ita kan iya ne ita termina kata sekarik ni serviço ho idade 15 ni setama iha be kategori be ini maybe ni bele serviço duni maybe ni tarif serviço que kuang maybe realidade lah hanesang ne depois ia ekusi nemos hanesang ema barak ma começa hansang sira emprega ema baseado na necessidade uma larang jadi ita hatene kata ya dilidet makiha lah ya município mosiha hutu sim tama ya mos informação balo ne be se parte alola ni tama sira mos ya be halo pesquisa ida kono ba be problema trabalhador doméstica ele liu ba iha be tamba husi hansa wen mana manya explicação kata hal be sira halo migrane husi município maya be capital dele e balu bolo de depois be to mai nene laos haru kasira halo serviço malara mebe halo fale serviço selo tamba husi alola nya dian mus kata kidere parte de husi be traffic humano ne idene comentário husi parte be wabesetel hanu agora sira hansa hetang ita tama ida naba tama hanesang habosok bolo mai atau serviço malarang mebe mai ne serviço ya parte seluk vale patin seluk ya sing ida ne tama ya kategori tráfico humano taman iha gale durante ne huse be wasetelnya pesquisa ne durante ne ami hetang mes iha nang hira sira mai huse município mebe mai vale serviço ne lao serviço hanesang trabalhador doméstica saída mak circular saída baseia basira bene iha nang hira ne mebe to iku sira decidi sira rasik mak mebe hana isang karekohing alola ne pesquisa hareliu eng hira kondo sira mai serviço kondo sirni kartang identidade hetang KRO na ka entrega ba patraong antong ne konserteja tama ya kategori tráfico humano mebe sekarik ni to ini mebe ni aloka serviço ba fatin seluk ni hetang serviço ba fatin seluk ka refere ba município seluk ni italatenya hari husi ni proseso recrutamento tambah tráfico humano kan identifica husi nia proseso recruta nia nia movimento ne rasi ka usi município ne beba município ne be promete yang medile mebe ne município seluk ne tama ya tráfico humano tapi durante ne wengira webesetel facilita e empregador balu kontakto atau facilita trabalhador husi dili ba serviço vikeke nemos iha
Lai husidili ba serviço iha município Enaro. Nemos iha. Mai be, ami tem que comunicar fali ba trabalhador. Ami husu tia lai informação di dia baia município ni hala serviço saída. Realidade ne iha duni kalai. Molok ami delega ami ni trabalhador domestic. Anesang ideia ba bikeke. Ba bikeke tambah atu hare ema katosferik. Neida. Nia mana patrão ne seni foto mai, katosferik ne mai, nia alamat, nia katuas uang, nia informação detail mai ami, hodi ami bele hal recrutamento minimiza ida ohing proseso tráfico humano ne, recruta ba tráfico humano. Ne ida. Ida ba ia hola rua mos ne atu hare ni uang na beke moras mental. Sim. Maybe nia mos tem que informa ia na bane ni persija seda trabalhador ida na be. Otomatis ita quando dihang katu hare ema katuas ka ema moras tem que ema na beke paciência. Maybe fila fali ba itania maluk trabalhador sira ne sira hakarak duni ba na ba kalai. Ita labele obriga sira. Antan dalam rumah quando sira husu ida be hakarak kusidili makba munisipio lahetang, antong ami buka fali ba sira ida na be mak natong ami fo na formação i munisipio ni Rasik. Ami oferece fali ida ne makba. Tama ina bakan sira bel hate ne sirnya karik lingua lokal, sirnya abile be sira nia hate ne tidak ambiente fatik ne na ba. Para minimiza ida be acontece ida ohing ne tráfico humano ne sim. Tawa iya hansane. Bebe ami tem que husu informação claro kedang. Molok atu ami bukat ka ami atu halo recruta babe aling feta tu ba serviço município ne sim. Saya meti kuli fil fale agora husi sira ne be menoridade, nessa no wende ne idade be 15 anos masih ne. Agora ida ne hal no sa serna serviço saída. Tambahan sa wende sira bela idade hanesan bebe tarefa serviço lah hanesan mayor sira hal serviço saída. Importante makne base baita nele laboral halo serviço na beke labele afeta basirni Saudi. Hitodang halo serviço ida na beke perigo tebes. Badalhamento externo físico. Nia bele hetang asidente, asalori kareta karika, kua buat rumah karika, nia hala serviço sira ida betodang het sasang husi gudang, bafali fating rumah karika, ka hasangan sa ami hetang iha munisipio Bobonaro. Ne iha na ba inang amang Rasik duni ne tama ya kategori non formal mebe los trabalhador domestic. Inang amang Rasik duni mak obriga seniwang atu hit sasang todang para bele hetang osang lorong ida. Lis mana imagina aling ne kikuang SD kelas 4 kelas 5 mes lor-loro sa sekolah tengki hit kasang karong ne. Ba mailete. Inang aman mas explora file ninya oane. Ina amang sirahengnya keraik, kantong uang mak laling sesang nih babaleteng. Ay hore kodak. Tamannya afeta basirnya fisik. Ida serviço sirah kategori sirahan sana mak labele foba itania uang ka aling sirah rebeke ho idade 15 tahun. Tamannya mah dekli kono ami mai halo recrutamento ka ami oferece sirah bas serviço ami tengki husulai sirahnya kartong identidade. Kodi bele pastikan kata kami la viola sirani diri itu anesang uang ka amila ami eksplorasi sing mana idane importante tebe sekarik nia 17 18 tahun baleteng dia klutang tambah 17 ita balukan diang 17 tidak bele foti di zaung 15 atau 17 mas kondo 18 sana nih bele foti di zaung Rasik sing ida nemak ami hari importante weng hira kondo ami atu delega sira bas serviço importante li para la bele iha violação basirane diri itu kuliah kondo ba sira nebe huso patrão sira nebe huso maluk trabalhador sira le huso be USTL linian ne lor nene mais ou menos nang hira ma husu be maluk trabalhador serana pode ba serviço a moto cosira e depois husu contrato ne be iha será que o contrato lara nemos menciona serviço saída maka itane maluk trabalhador tem que halo ia uma lara ne tamba ita hate ne realidade ia bar família baru acontece ba itane maluk trabalhador será kata
mesmo que o contrato né de ambe fazer roupa det, mas be implementação né laos fazer roupa det ou laos hare la barek det. Ida ne unsa. Agora, konaba request ka demanda hus empregador me ami ne beke ami simu, ia fulang ida ami dala rumah ami simu beleto dala 5 dala neng kontakto. Ia fulang ida. Dala rumah sira kontakto tena ami, maybe abang ka bang tolong sana sira informami. Alo sana mana ami hetang ona. Maknena, nenta sira buka rasik. Agora sira nabe mak kontakto may ami, fo tempo may ami lais li lorong tolu, clear liu beleto semana rua. Ho di bele hetang travelador nebeke tuir sir ne hakarak. Tamami kan husui neba mana hakarak kriteria travelador ida oingsa. Klosang ka ema ida experience antis ka ema kabenaing may beni separada ka, helai larang ka, helai liur ka. Depois ami husumos niba tu halo serviço seda. Ya umalarang mana hela hose. Maioria de kontakto may ami ne patrão eto. Mabe nanti quando eu tomei foto patrão manemos mai hutu. Ami husu para patrão manemos mai hutu. O di sira bela ia komunikasão le molok sira asina acordo. Sira ia parba malu le ba tarifa serviço hansa ohing mana temine. Sim, ia kontratu larang ia naba ia artigo na beke ami halo mamu kona ba tarifa serviço ne nanti parte ruane makse prense. Oke, orsida aling veto neba serviço hanesang ne hamos umalarang, nune teing, fase roupa, estrika roupa, quarto ami prepara. Neba sireda helaya larang. Salari sekian. Hakarak sai, depois de sábado lokrai, ka domingo lokrai belesai, segunda mai vale. Nes ia kontratu larang. Mebe la halai 6 mos, ia serviço nebe que sir halau dupla. Agora dupla ne, basira na be mahetang kontratu hanesang serviço malarang los det, fine. Tapi basira na be mas serviço hanesang hari labarik, ami se husulai, labarik tinang hira. Sekarik bebe fulan tolu, bato fulang sia, nia dukur, ita bela hala serviço seluk. Neste, ita parte komunika maneira o insight hansa patrão rasik kita mengkomunika bania. Itu ne fleksibel ya. Fleksibel, ya. Jadi kalau bebe dukur tidak mungkin abingnya tur heng de tia toba dalam rumah kalau bebe ne tur toba kleur. Agora dia tidak mungkin ya tur de tasane. Ini bel hala serviço selo karek hare aling ni roupa, bebe ni roupa, karek na ba foer, bebe ni sesang, prepara bebe ni hahang. Seni ho tu bebe siro kader ni bel ho inisiativa rasik. Ami sempre ina ba promove katak traveler domestic ne tengki ya inisiativa rasik. Tem que serviço honesto, tem que serviço ho badinas nomos disiplina. Iya. Tambah sa kanda ita temi kata hakarak serviço anisang profesional, hansa trabalhador sira seluk, ahu si buat ki kuang ne rasik. O di bele ema bele valoriza itania serviço durante ne. Antang quando assina contrato balabarik, ami sempre husu idane, quando hing labarik ne. Tambah maioria problema makida labarik ne. Então, quando bebê, a mim tem que, e na base nero tem que kuliah antes. Ne para niamos ya, oh ya, oke diak mana? Ainda ne bele. Dalam rumah siransa ne quando hetang na. Mai be quando nanti ami husu kata klabarik ne quando tebi dia ngana tinang ida, to tinang hat. Ne mana ma imaginary itamos ya uang hutu tinang ida tinang hat ne tempo da labarik aktif tebes. Ita la bele husik nia. Nebes ami sempre temi kedang ami kuliah kedang direta ya patrão ni oing mos ya empregador ni oing. Importante ni hari le uluk mana ho mau ni uang. Ni tengki hari uluk lai tau matang uluk lai idane. Labarik fohang, halimar ho labarik, hamos labarik, tuir nebeke horário nebeke iha ona rutina lor-lorong nian. Oing hira labarik toba, nia toba dukur diak ona mafuing abing ni bela hala falis serviço selo ajuda falis selo. Dalam rumah sira pakai telefone mana ajuda fali idane, mana ajuda fali idane. Sim, ne depende ita. Quando tratamento husi bazeba aminia monitorização ami hala atividade monitorização kada fulang tolu, fulang rua ba trabalhador na beke ami delega ba serviço. Ne sira sempre informa idane. Quando ami harayana be sira parte ruane e komunikação dia fleksibel baneni bel hala fale serviço seluk. Seng iha atu seng hing orden husi ni patrão ni inisiativa rasik ni halo ona. Satang mania mesak ki umalarang.
Lah halai sesmo si patrão balu, sira montau na kamera ka CCTV, sing. Tambah ida fofong ne Persija atu hetang confiança sim. Lá sesmos ia patrão balu koko sira ne trabalhador. Tambah ya caso bara, que honesto. mesmo que ya aula hatene ya timor, tambah beso o STL ma bela hatene. Por exemplo, hansa ya nação leor sira, inclumo se hansa ya be filme bara, sinetron bara, que não é genial, kata be ART, quando mencionamos ART, Assistência Umalara doméstica, e balu acontece mas ba artista Indonesia né, fofong né, mai hobe Dia. Itu boleh halu sa, mai dia atu be serviço do né, mas ikus mai laos atu halu serviço, laos atu serviço malara, mai be lolos né, hane sambe harelai. Hatene umane o insa ne hotute sesansere emisa no malaran di dia kserne tau henebe hatene hotute nya bolo ninya malo kira pas majikan o patrão lá ne bele na okteona aula hatene ya timor iha gala buat sansane e depois além de idane a husi trabalhador doméstico nebe itane malo empregador sira be fo serviço na basera ne karik balumos complain o la satisfaz hobe maluk trabalhador ser ne serviço durante o akarak sira fila fálica ou insa ia gala durante ne caso serança Iya. Agora konaba ida uhing temi katak iya patrão hanesang ita hare sinetron asa maka asliu atut diang to baku labare castigo labare hisidaw. Bebehan saya sekedar sira monta CCTV, hodi bele hare abing ne servisu dia kalai, tau matang ba aling de kan teknologi canggih ya, ikus maine. Jadi sira baya kantor, sira sempre monitor husi sirne telefoni rasek. Jadi kalau acontece buat rumah sira bele poti asang direta. Atau maka asli ulah iya. Durante ne ami sidok hetang. So ami hetang hanesang ohing Keisha konaba primeiro. Ohing sira mai foto traveler abang aling vetone halai. Neida. Mungkin pengaruh husi nia fisik siap atau berservisu. Mai beni mentalidade. Masih dah karik nia bato na bani hare uma bot. Liu karika ngi de ropa sirane. Antong kono hetang onane mana ami problema boto ne weng hira tu resolve problema ne. Ami hakara kanesang familiarismo de tu resolve ne pana considera katak ita mesak timor uang det, ita kuliah di Diakba, hasa nia reconhece katak nia foti dunia antong ami berdua nia selalor narik. Mas mana nia la reconhece nia kuliah homangame nune antong ami hasa lakong viarona. Depois masira ikos mais sira na informação kona ba ami nia presença, serviço seda mami halal, ma foi sira mai ami, na sira levanta ida ne. lihu sibe o STL Sim. fale Iya ida mos quando patrão kontaktu ami sekarik sira hetang katak sira nia ema ida nebe ke sira emprega la liu si ami ne. Halo asang nebe ke sira la dong kontenti. Hanesang bakonta fale sira ka ba vizinho karika. Ne sira husu dalang. Mana sehasane oinsa saida mami atu halo. Sira husu solução. Quando sira musu problema hasala bele depende balu ne hakarak resolve problema ho kasar balu hakarak resolve problema ho didiak det. Antong sira se husu dalang husi ami. Ne ami bele fo ha ansabe solução ka input ida basira o insa sira tu resolve problema ne. Mas durante ne ida kona atu diang baku labare trata kasar hahang teing lahu manera ladiak sira ladong cuidado basirania ang tama ia patrang balo kondo itu wengkira nia hetang servisu hanesang prepara hahang ni hare husi fuklahang to aing kukung tama nia kara-kara kata hahang nebe ke abing ni prepara ka kaer ya tu teng atu prepara ba meja ne tengki ho qualidade nebe ke diak tebes higiene kita dia higiene ne iya. Mas atu mai kesar mai ami diang katak abing ida ne halo hasane sidau kiha. bebe uluk salah uluk be parte husi o STL mos formação tamba bazeba queixa husi patrão sera karik. Se lembra? Tamba altura neba de sera lahatene utilizar equipamentos ka facilidade umalara ninia. Iha balo ina ba quando be mesin cuci.
otomatik nomo sida manual. Sim, ne ami tem que informar antes basira. Istrika balu ida NCB, ho istrika balu ida nabe ke ulukan tigu niang, ka istrika uap niang, ne ida. Fogão gas ida uja LPG, tabung niang ka gas ida tuba elektrik. Ida ne ami tem que informar antes basira. Para sira bela ia conhecimento, tama barakan antes sira serviço ia malarang sira hatene mak rice cooker lost date maknena. Fogão elektrik maknena. Mas atu gas sira bok atu troca gas hotu ka loket taka gas mo sira tahu rasti kantang idane mo sami hanoring basira. Ami fo formação idane basira mos. Kona ba iha ida tang hau lembra iha tinang ringu rua sanu resing lua. Ne tempo na ba ia patrão ida mai direta ami lori nia trabalhador domestic na be hetang abuso seksual. Usi serni patrão, mas be mais estrangeiro. Como ih na ba serviço ni hasa apartamento, então saída ma acontece bania ne colega siraselo katene hotuna. Ini kato suang rasik serviço hotu ya apartamento ni rasik. Emane malaine nia halo dunia asaung atau halo asaung mebe mana ne tempo na ba nia halo na asaung selo kida. Nia reasaung nia tuda vidro uja sinjero mani hakilar sai ne ida. Nebe ho dibele para patrang lori duni mai amini fating, ami resolve na ba, mebe tempo na ba mana ne sinti hasa hak produk tamba acontece serviço fating, nia kolega sira hatene barak, nia sinti ang bani familia. Mana hatene sira saida makami halau ya na ba, ami kontakto ho tempo na ba sindikato, o dibele fasilitamos media sound, atu lori ba sa fopemos ami kon informa tamba liga na patrão ne mas estrangeiro e nia mai hene ho serviço mos comissão serviço ida antang wenghira atu resolve nia mai honi tradutor ida husu diang katak reklama vali diang katak diang mana ne mak tentania antong buat fila vali. Então, ita kuliah fila vale comunica mana ne bele explica, ho calma, nia explica situação atual na beke nia hasoro. Então, fila vale ba patrão ne, eba be emai de be halo ne autor ne. Ina ba ami bele resolve todet iha resolve mediação familiarismo ina ba. Tambania kabeng rasik, honi familia rasik. Usu para hetang pedido desculpa ne Ni patrão ne ia sira hutu ni oi publik ni oi si mana ni kata zuang mos la iha la ezizi buat barak ni la ezizi osang ni la ezizi sesang rumah karek lai ni so husu det yang katak nia tambah sidok acontece foi matu tenta tu halo antang nia husu karak patrão ne bahusu tena ya patin serviço nenia bafale família nia. Depois ami husu para empregador assegura katak nia lalakong ni serviço ho idane. Berarti tem que criar ambiente na beke seguro di hutang. Ba trabalhador domestic sira. Liliu ba trabalhador domestic feto nia. Jadi então tempo na ba patrão muda o nasir ni horário serviço. Sira mai serviço sira mai hamos fating ne wengira konto naing ba quarto ne la ia fating mak sira mai hamos hotuna kondo hare oras basic mene sira tengki sai ona ne ida manera ida mak sira para evita la bela acontece tang ida sira be asaung sira ne ikus ami hetang kesha makida ne mak ami bele resolve ya da bakedang katak ida ne makesha ida ne be kategoria todang ituang sing ami resolve durante semana rua ba mai de tansane para hetang molok nia mos buka saung autor ni buka saung ho fating selo antong ami tengki hak basic ang ho mana ne rasik ni kato suang ne rasik ko ni familia ne rasik sampai tempo na bane musu uing det balu tenta dia ngane se tengki husu ganti rugi tengki fo osang mas mana ni kato suang ne emane dia tebes nia husudet importante kata haniferi kuang dia mebe emania sentimento larang ni itelah hatene mebe sinti hasa hak produk mebe nia
sirne rua mak komunika ba malo. Oke, Poti husi durante be USTL ni monitorização, maioria itene malok trabalhador domestika nene, sira serviço hamutuk ho malai siraga ou ho timoroan. Itani trabalhador domestik ya nene maioria serviço ita timorwang. Serviço ho malaine naing ida ka naing rua det, maybe malaine tetun kulemos. Sim. Mas how persija atu informamos ba ita hutu katak trabalhador domestik na beke pesquisa na beke ami halao, presença trabalhador domestik los ita timorwang det. Maluk balu mai usi estrangeiro mus mais serviço trabalhador domestik ya ne. Governo persija atu tahu atenção ba ida nemos. Tama pesquisa na beke ami hetang, iha maluk feto balu mai usi na saung Filipin. Sira may serviço niya sa neni, assistência umalarang, o ni sir ni tarifa salary bot. Depois when hira quando sira tu fila ba sir ni rai, sira substituyo na sir ni serviço sir hatama na sir ni ema. Okay, patrão nanti quando haba karik, ida na mas trukahaw. Significa que sira hosera mabebuka malo los timoroan. Sim, iha. Haula tene tambah awatene katak durantine so uniku ami mesak mahala pesquisa konaba situação trabalhador doméstica. How sido kare katak governo ia inisiativa tu halo pesquisa idane. Mebele hare te tuho idane. Condição atual iha ami hetang. Durante be fuse parte USTL ni be pesquisa ou monitorização de be halo ne. Durante so fuse parte USTL det makalo monitorização vai ter be maluk ser ne be serviço halo serviço nesta trabalhador doméstica e tanto batimoro no mos ba be estrangeiro ansa boenden. Então fuse parte governo sedau ia pesquisa ida. Sedau ia pesquisa específico konaba trabalhador doméstica. Durante ne fuse parte USTL be ia cooperação ou serviço hamutu ko parte governo gala. Dadu sida kondo ami hetang ami informa basira. Depois sela-sala iha rihung ruan hulu husi UNICEF atau pedido ba estatistika sing atu hato asunto konaba wenghira sira halo ita halo pesquisa labor tambah itani pesquisa labor survey ne ikus liu mak sela-sala rihung ruan sing 5 ikus liu antang sira husu ba ida fong ne atu hatama ya kolom ida konaba trabalhador doméstica. Ulung na ida konaba trabalhador doméstica. Presença trabalhador doméstica ya umalara. Sela-sala. How sido kare fale resultado husi resultado pesquisa ida temi específico konaba presença trabalhador doméstica. Tama wenghira quando ami temi trabalhador doméstica sempre iha lia fuang musu me ami katak hira persentu hira trabalhador domestik na ihne. Sira sempre folio fuang idane. Trabalhador domestik na ba feto de tingki haremos konaba mane iha kalai. Nah dia antong governo tem que esforço mos ala pesquisa. Saída ma ami hetang ma ami bele hato. Agora tempo fale governo yang salo pesquisa. Wenghira kami exige atu governo bele halo pesquisa lilu basa fope. Antong sira sempre dihangkatak orçamento baidane alocação orçamento baidane lato kalau sidak bele mana sira como hetang suporta usi doador então mana sira bele hala oba bebe ami suka to aminia capacidade tamane mas sampel na beka ami foti ami sempre sukat sampel ne tama quando ami foti barak ami hetang duni barak hansa uhin hau temi katak itania malo kusi estrangeiro mus hala serviço trabalhador doméstica serviço na beka terlos itani yang emang mak mahalau, mas agora sira mahalau, hor sir ni tarifa serviço na beka as botliu. Nekatak também tem governo sudah kia lei dan lebih spesifik hatu regula. Sim. Sema cabelo halau serviço nessa trabalhador doméstica. Agora ita fila fale ba ya be problema be esbosto leba trabalhador doméstico proteger trabalhador doméstico ninian. Agora daronya proseso ni to hene bete ona. Ikus kan hanesang karik Fuinda dauk ne husi Timor Pos mos redasan Timor Pos us bahu tu ina ba antong hatene rona rasi katak ida
proyek itu dalai esforço si JMPTL mus kaduka hela. Udah husi sefope mus hanesang. Meeting hela. To hela meja mekai ni leteng, mebe sidok iha continuação. Espera iha governo ida nunu governo ida agora né. Hanesang perbehira temi katak se iha harmonização baitania lei rua né, antong ne dia klitang. Então, precisa halo consultação na BQ tem que incluir moço identidade parte, identidade hutu-hutu. Tanto trabalhador, tanto patrão, tanto amigo civil. Depois, bele halo moço lá se dili, halo ya município tem que halo moço dili. Tambah dili, primeiro, dili, fatin konsentru babe, itania trabalhador doméstica na BQ migrante, usi município mais serviço dili barak liu yene. Nabe bele halo uluk le dili, mau feng itaba município. Agora luta o STL, o governo fong agora. Sim. O sistema que bele esboço lei nebe ser caduca, bele agenda, pode bele halo be discussão. Ami começa ativa fila fali a minha grupo advokasi trabalho advokasi yang ba assunto trabalhador doméstico ne ida ami se hato fali pedido audiência ho sira membro governo relevante o di bele fono insira kata trabalhador doméstico ne iha duni ia itani let behira matu sira bele hetang proteção ida ami tem que halau tang atividade kampanye kikuang hasa etang kapasidade ba itani maluk trabalhador doméstica tanto sira ne potensial atau mehetang serviço ka tanto sira ne bema serviço antis ona ne ida depois ami tem que halau na fating fila fali atividade hasa consciência ba comunidade ho li husi atore lokal nia presença ho di bele hanesang ponti ida ha força tang itania rede advokasi ba trabalhador doméstica importante liu weng hira mi hala consultação ka encontro advokasi grupo advokasi ne tem que incluir mosusi parte privado nomo susi parte trabalhador niang ne importante tebes tambah quando ita hala atividade discussão hamutu ko parte hirak ne hamiting liutang itania pedido ka itani submissão ne Mas tambah sada mabehu se parte o STL luta. Bahia be esboço lei proteção legal bahia be maluk trabalhador sira. Desculpa mana? Tambah sama ka se parte o STL tem que luta. Pode esboço lei proteção civil proteção legal bahia maluk trabalhador domestika nene bele be. Hanesa ita hatene ami hasa hatutang liang. Ne ida. Ami hatutang husi sira ne liang. Tamanema quando be ami halau atividade tanto evento nasional nomos internasional ami sempre usa oportunidade dane hodi bele hato liang husi itania trabalhador doméstica. Também ita hatene rase kata trabalhador doméstica sidak iha organização na beke tau matang basira. Primeiro, depois sindicato ba trabalhador doméstica. Sidak hari mebe espera tempo badak sehari sehetang legaliza husi itania governo katak siram itania sindicato ba trabalhador doméstica iha rasik. Ia tempo badak se realiza nomos oinsa nia atu iha sa fating o de bele hatto o bele kuliah sai nia experiência serviço kan dificuldade serviço antong ami mak facilita durante ne aneseng dade jadi quando ami hahu husi primeiro kadang ami nia hari ho ami nia visão ho missão na beke forte tebe satu luta basira tem que continuar missão ne to weng hira sira hetang proteção legal weng hira lei ne aprova duni, implementa, ita tem que monitoriza. Tambah mi hatene, baseia ba serviço ida agora mi halamos, le laboralmos sidak too ya fating rural. Siratu acesso siratu hatene konaba, ita ne direito no trabalhador seda sedau. Tambah nema mi hala socialização. Ajuda mo sa fope dala rumah quando mi hala socialização e dililarang, ami convida sa fope mos. Bele kuliah hola parte ba assunto ida be socializa konaba le laboral rasik. Bayi da komunidade. Esforço da mami halo. Você STL kan be sa visão ho missão saída. Aminia visão katak itania trabalhador hotu liliu ba trabalhador feto bele hetang serviço nebeke justo depois hadia besirania condição moris diak niang
Agora kona ba mizau niang esforço saida ma ami halao hodibele hetang hodibele assegura kata kita ni trabalhador peto liliu ba trabalhador doméstica liliu ba trabalhador sira ida serviço ia be vulnerável tebes sira bele ia muda ba sira nia moris sira bele hetang atenção si governo liu si meio so uing nomos uing sa para ita tu tane no valoriza sira nia profissão serviço rasik. Ok, de perguntas tikus ninian. Unsa husi parte o STL ninia mensagem ou recomendação baya itene parte governo lido be governo fo nono governo ninian unsa makabele sira bele be toma atenção considera esboço lei nebe parlamento nasional kadukatia. Dia how recomendamos uso ba recomendamos uso ba parte governo nebe que durante ne serviço relevante ba assunto trabalhador niang assunto feto niang depois foi ainda dado participamos iha programa diálogo social nebe que ami realiza espera compromisso saída makita bot hato o ya tempo na ba bele atingir duni realiza duni ami hatene katak sefopemos nia iha maneira uing ami husuba governo ida agora atu bele tahu atenção ba assunto trabalhador tamba trabalhador hanesang makina na saung niang e presença itane trabalhador doméstica tinang batinang aminta ba bebek sekarik persija ita tu serviço hamutuk ami coopera ami pronto atu ita bele ia colaboração serviço hamutuk hau fohonoing mos ba parte CI declaração mobisi na ba ita ihat ya ona katak hakerek tau importância mos ba assunto trabalhador doméstica sekarek sidak bele realiza ya tinang idane assegura o insa para declaração mobisi tolo niang ne bele realiza ona lei ba trabalhador doméstica ne rasik tamba ami hatene i hafonoing bebek katak itania presença maluk trabalhador doméstica ne iha itania sori-soring ona mebedala rumah ita mak trata sira hanesang fale ita ne membro de família nebe ita persija tu dignifica sira tahu sira basira nia fating hatudu ba itania nasaung liur katak itani trabalhador doméstica ne hetang proteção ia larang e weng hira quando governo hakarak delega itani trabalhador feto ba serviço ia rai liur karik ita ia proteção ona ia rai larang molo kita tu delega sira ba serviço liur makne de tu si ame Idatan unsa mensagem ba itene be feto maluk sira